gede nyusul jarene ku ya rong bungkus ya kanggo nglubari kaule ya. Semangga dia lanjut acara haul dulu. Kulane karena dikengken ongkon nglubari kaul ning Bapak Haja sekeluargaku. Alhamdulillah ya nang ya. Saiki cuacane terang benderang. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah wis ya. Jadi aja nagi-nagi ning Kelas Bantale, aja nagi-nagi ning dalan Simpang Limane, manusa ora diutang, dewa ora ngotengaken, sekar kentar, sekar kentir, ya sekar namine kembang, sekar kentar kagawaning angin kang gede, sekar kentir kagawaning banyu kang gede, budak lukar babar luar. Semoga dilanjutkan. Semoga kanggo keluarga besar Bapak Karsa sareng Ibu Warningsi mangga enggal-enggal diaturi acara tema. Wadon lanana si pengantin manis meseme karo somai gawe
Mimi Rosi masih ngormati wong sing paling emang sayang dewe. Mimi Rosi Mimi Wulan aja lali mas basi dunang dami nang bani paling sayang. Aduh nang bani ma aja lali majikan paling sayang. Bapak karesa dan emang mau ulu-uluan. Mimi Wulan alon-alon bangkeranginan. Aduh ibu warna mesti majikan wadon tiwas alon agar baik makedinan. Mimi sela aduh sayang. Mimi sela ma aja lali. Aduh Mimi sela sayang. Mimi sela ngaturakan matur kesuwun. Mimi sela no? Tapi abang nok wani angkone wong poncol sayang. Nok wani saya wong poncol sing eman. Nok wani sayang wong poncol TPDP sayang paling gol. TPDP sayang paling eman. Galing temen rambutnya sapa baik wadone bapak karesa sing bakal dadi jodohne. Mama Albi sayang sing duwe Malaysia. Mama Albi sayang paling eman sing duwe Malaysia. Mama Albi sayang tersayang. Mama Sela sayang. Mama Sela Mimi Sela sayang. Mama Sela paling eman. Mama Sela Mimi Sela. Mama Sela tersayang sing duwe rias. Aduh sing duwe rias PTM. Bunda Pipit sayang Bunda Pipit sing duwe rias PTM tersayang. Bunda Pipit sayang. Bunda Pipit sayang. Matur kasuwun.